Ja sam Miroslav, moja supruga Martina, sin Matko i kćer Marla. Mi smo 4M, odnosno 4 mudraca. Miroslav je nakon nesreće razvio interes za mnoge hobije, restauracija starih motora, šah, počeo je svirati gitaru i uz to sve znači krenuo je i sa kućnim pivarstvom. Kad ti nešto sa svojim rukama napraviš i onda probaš to pivo i dobro je, kad daš drugim ljudima i oni probaju pivo i kažu pa ovo je dobro, nije loše, to je isto u jednu ruku nagrada za pivare. Nazivamo u toj priči svaki element kao jednog mudraca. To su voda, hmelj, kvasac i ječam. U ovoj boci je naša budućnost, cijeli naš život i možda budućnost za neke pokoljenja i tako. Uslijedio je posjet Šparove kontrole kvalitete. Ja sam to malo shvatio da neko će doći, malo će vidjeti prostor i znači totalni šok. Vi imate neke posebne zahtjeve što se tiče transporta i skladištenja? Da. O tome ne pričate baš tako rado, ha? Meni se čini da bi Špar vama mogao biti pravi partner. Zato što se mi u Šparu ne plašimo, ne bojimo takvih posebnih zahtjeva. Ne znam da ste me dobro razumjeli, vi ste prošli u projekt Starte Hrvatska. Odlično. Špar Hrvatska će od vas naručiti Pale Ale, svjetlo pivo, 4 mudraca u količini od 7000 komada.